Ай, красавчик! Аяк! Erkeksin, ayda. Atmozun diyor. Getir, yalnız. Bu artık. Kabrachka, otur, bekle koy. Машинаға салып кеттің деген Мына Притеченкаға кетіп барды жалғыз. Бля, тоқтап қалды. Машина өтпексе заебіс қой. Айда. Ат секіріп қалды енең. Жығып басы отыр. Молодец. Бір жағынан отырды оқшайды. Красавчик. Чарчап қалды. Бұларды бісклекен бе? Мынау шықты бля, идем. Мына дағы бүре шықты, Притеченка. Ал, тоқтайын қалдырай, бұл тоқтайын. Өзін ал да шаршады деген. Молодец, бирөөң өрдү кеттим. Мына улак мощный экен, а? Мощный. Видеода мощный болот. Абайлайба. Жалаң машинелер ғой бля. Не тосойм бе? Жок, ой болбойт жаман. Жабышпайсың бе? Бунукта секирип калды, бирок тети берги келе берсе болмок экен. Жетпейді Жетпейт. Айла кірселер біткенде. Катак болду. Токтоду. Болбой калды, жарбайт. Баяғыда бір улақты ұрмады беле жаңа. Нету что ли коня. Вот еще один вышел. Все, мы берет болду. Эго чыкты алдына. Эго чыкты. Притеченкага кирип кетти улак. Арты тети Мүрзөнүн жанына жетти го деп койдум, а? Ава. Бирөөгө берет болду. Болду. Да, вот они рядом. Двое скачат. Никого нету, знаете, один машину. Один был, один подключился, двое. Четверо уже каякта. Уже четверо. Уже внутри они, да? Такас sok кетет деди. Оля. А я чак япончик понял, да? Притеченкага кирип кетти.
бирөө артына чуркап келатат, но успейт экен. Жо. Свежактар алып калбады булар. Көбү свежечка. Тетиги он не отстает до сих пор, смотрит, вот. Ал білесің ғой қайсы ал жана Гүлүккөн жакшы. Тетиги тоже, смотри, шипромда улакып кетпеді эле деди Кытай завод жака. Ошол бала да деди камуфляждан видео шапкеттер тартпады эле Рамазан.